singamgcobi kodwa besemizweni yethu ngaphakathi sifana namadoda ngelanga afakwe esithandweni somlilo athi lamadoda noma singabafa kangakanani isithando somlilo sesibasile inkosi yesizwe ngoba benqabile ukuthi bathandaze esithixweni senkosi Nebukadnezar athi lamadoda noma into ziyafana thina ngeke sithandaze esithixweni kodwa sothandaza onyazini lethu lezulu. Amen. Noma bangabeka uNkulunkulu izinto zingakhona kodwa yikho engadlula unyazi lwezulu ayibonga inkosi ayikho. Angena namadoda phakathi esithandweni somlilo kwathi laba ave ngithanda le ndaba ngoba wathi eseboshiwe nje umthwalo njengamazambane kumbe njengamasaka bathi babe wajijela phakathi kwathi laba bajijela phakathi wayibona abangena abahakulo umlilo bangena phakathi basha wathi sebengaphakathi komlilo umlilo washisa indophu eyibophe bona eyibophe imizimba umlilo wagijima endophini bangasha bona washa indophu eyibophe bona base bekhuleka phansi kwesithando somlilo bathi ma ilunguzi inkosi Nebukadnezar wabona sebebane kanti bajijele bathathu yingoba bengamgcobanga uNkulunkulu yingoba inethemba likaNkulunkulu yingoba uNkulunkulu wayiphila ngaphakathi kwabo babengene zonke izinto esikhona emhlabeni namhlanje kubuhlungu noma sesikhona la esontweni shema sambona ukuthi uNkulunkulu ngeke ukuthi makufika umuntu kithi ezokuxoxela inkinga yakhe uthi sinaye umthandazi leso into osebenza ngamanzi akashembe hayi wamuhle lo usebenza ngokukholwa hayi sikhona sangoma lesontweni sihle kabi ngoba siyakholwa sanikezwe inkosi impela ngikhule kambi evangeli elidala labazali bami ukuthi uma ngabe ngiphiwe imali mhlangane nje neSangoma sangipha imali mhlawumbe sendawo yangakithi sangipha imali kufika ekhaya kuthi uyahamba ijike kude bayathi umzali wami kangena esontweni ufike ngaphandle mhlawumbe ngo50 cent bese ungena esontweni ngoba ngiphiwe iSangoma imali kodwa kuleli bandla kuthiwa manje mawunenkinga hamba sibone iSangoma ivangeli esiphila kulona sevangeli linzima kakhulu ngicela ukuhlabelela bangcwele lawa muzi esiya yabona